Srdačan pozdrav, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Ja sam Jurica Gudelj, sa mnom u studiju danas politolog Dražen Barbarić. Dražene, dobrodošao u Buru. Hvala vam na pozivu. Ovdje smo došli, našli smo se, sjeli u studio da porazgovaramo malo o politici, a o čemu bismo nas dvojica drugo mogli razgovarati. Možda bi bilo zanimljivo da napravimo o sportu jedan razgovor, da vidimo kako bi to sve izgledalo. Dogovoreno i držim te za riječ za obećanje. Izbori. Dolaze nam izbori. Ajmo ovako krenuti općenito. Šta očekuješ da će se dogoditi? Ništa spektakularno, samo se zapravo nadam. Kao građanin, dakle, ne govorim iz perspektive struke. Kao građanin se nadam samo da neću imati one peripetije koje smo imali prije 4 godine i da će se u nekom razumnom roku, da tako kažemo, na svim razinama sastaviti vlast u kojem će participirati zapravo zaista oni legitimni predstavnici koje su građani izabrali. Dakle, da nećemo imati probleme sa akcijskim planom za NATO, za pristupanje Evropske unije ili što se već sve ne može ubaciti u politički prostor, a ponajviše se nadam da nećemo imati one probleme koji su nacionalnog karaktera koji će se prelamati u domu naroda po svojoj prilici. To kao građan, a kao politolog? A kao politolog, dakle, zapravo, mislim, ne napraviti nekakvu diferencijaciju koja uvijek ima 3 segmenta u Bosni i Hercegovini gotovo nemoguće i analitički neopravdano. Čini mi se da ova dominantna konstelacija RS-a po svojoj prilici ostaje ista. Hrvatska gotovo neupitno, dakle ovakva monolitnost hrvatskih političkih aktera i nekakva, da tako kažem, zbijenost redova uslijed svih ovih nedaća koje su obilježile politiku Bosne i Hercegovine, također apsolutno nikakvih niti pomaka, niti novih aktera u smislu opozicije ili što već, a unutar bošnjačkog političkog korpusa tu će se karte djelomično promiješati. Na kojim razinama nisam siguran u ovom trenutku. U RS-u mislim, izvjesno je da će stvari ostati manje i više iste i odnosi snaga i unutar RS-a i na razini države. Na hrvatskoj političkoj sceni šta se može dogoditi? Može 90-a koji mandat više, može HRS koji mandat više, HDZ je tu i otprilike. Dakle, samo može biti u pitanje mandata, jedan više, jedan manje kod svih. Na bošnjačkoj sceni moguće miješanje karata, ali i dalje na razini države, na najvišoj razini, ostali nemaju infrastrukturu kao SDA. Tu se potpuno slažem. Dakle, da se ispravim, odnosno nadopunim. Govorio sam manje više o ovoj entitetskoj državnoj razini. Naravno da će biti novih aktera, novih i zastupnika i unutar hrvatskog korpusa, odnosno biračkog korpusa, zašto ne, da će svoj dio kolača, odnosno glasova, uzeti i republikanci i 90-ka, ali opet na razini ovog nekako, kako bih rekao, objedinjenog nacionalnog, pa da tako kažem, fronta. Tu po meni ne vidim nikakva veća, da tako kažem, iskakanja. Kod bošnjačke političke scene, odnosno korpusa, su i tu moguća određena iskakanja. Dakle, na šta misliš točno? Ovako, konkretno, postoje prijelomni izbori ili, da tako kažem, izbori koji se svako nekoliko ciklusa ponavljaju u demokratskim društvima, gdje imate uvjetno rečeno okoštalu političku strukturu, stranku ili aktere koji su dugo na vlasti. Dakle, koji su se utaborili i dobivaju izbore iz ciklusa u ciklus. U određenom trenutku opozicija se ujedini. To je primjerice 2000-2001 u Hrvatskoj, gdje ste imali prijelomne izbore. To se može dogoditi djelomično unutar bošnjačkog političkog korpusa. Dakle, da se stvori široki opozicijski front prema SDA i njezinim satelitima. Da ih mogu ozbiljno ugroziti na državnoj i federalnoj razini, mislim da ne mogu. Slažem se da nemaju između ostalog infrastrukturu. Ali po meni je mnogo veći problem, ako već sad imamo tu temu, što je ta opozicija, građanska, kvazigrađanska, lijeva, kvazi lijeva, liberalna, kakva god želite, multietnička je što se sve sami sebe nekite, prihvatila igru
prihvatila je narativ i prihvatila je kriterije narativa u predizbornoj kampanji koja upravo odgovara SDA. Dakle, igraju igru unutar diskursa koji je domaći teren zapravo SDA. Zato ne očekujem nekakve veće potrese. Igrači se možda mogu malo promijeniti, ali igra ostaje ista, jel? A igru je definirao u ovom trenutku dominantna stranka, odnosno SDA. Na jednom od ovih skupova, možda i nije bio skup, ne mogu se više sjetiti toliko toga, tih izjava. Dužnosnica, čini im se, SDA, kaže, ovi izbori su džihad našeg vremena. Takva vrsta ubacivanja, gledajte, to čak nije ni implicitno. Postoji nešto što se u demokratskim državama naziva dog whistle komunikacija. Dakle, to su one zviždaljke, dakle, koje koriste lovci ili tko već, čiju frekvenciju čuju samo oni akteri, dakle, psi u ovom izvornom slučaju, birači u kampanjama, kojima je poruka implicitno upućena. Dakle, onaj tko treba prepoznat takvu vrstu inputa u političku sferu i medijsku sferu, on će itekako prepoznati. Njega će aktivirati na nekakvu vrstu aktivizma, bilo da je to glas, bilo da je to odlazak na partijski skup, trganje plakata s uparnicima ili što već. Ali prema svim ostalima, takva vrsta narativa izaziva neku vrstu odbojnosti, pa u određenim dijelovima Bosne i Hercegovine čak i strah. Dosta je zanimljiva ova kampanja koju vodi SDA. Primjetno je posebice predsjednik Bakir Izetbegović, predsjednik stranke. Vidljivo je dakle kako su i najviše, čini mi se, sredstava uložili, kako su najaktivniji, kako su nekako, Izetbegović je obišao, čini mi se, sve jedno mjesto sa Iprijom, nekakvom bošnjačkom zajednicom u državi, i primjetne su različite poruke ovisno gdje se nalazi. Jasne. Ako je u urbanom centru, onda malo to više naginje ka nekoj ovoj građanskoj priči, a kad dođe u seoski neki kontekst ruralni, onda vidimo peče se biku haremu džamije, tekbira se, dočekuje se sa tekbirima i tako dalje. Misliš li da zapravo da Izetbegovića, ko Izetbegovića, itko može ugroziti na ovim izborima? U ovom trenutku mislim da ne može. Pogotovo zato što je mislim, to je zanimljiv fenomen koji će trebati vjerojatno i proučavati i dodatno pojasniti. On je personalizirao kampanju ne prema vlastitom liku i djelu, nego prema liku i djelu vlastitog oca. Dakle, to je nekakva vrsta retroaktivne personalizacije kampanje, nasljeđa, koja je praktički dinastijska, koja se samo prilagođava, ovo odlično primijećeno, kontekstu u kojem se nalazi. On zapravo vodi nekakvu, kako bih rekao, transmitiranu kampanju koja zapravo, u kojoj je on nekakva vrsta, da tako kaže, robota, kad je on sam već upotrijebio takvu vrstu izraza. Tako da... To što si rekao, on govori na predzadnjem skupu, govori o tome kako su ljudi davali djeci ime Bakir, da bi imali kao Alija djecu. Užiš. To je upravo to, znači Alija Izetbegović, rahmet mu duši, pokoj mu duši, zapravo on vodi kampanju, jel? Odnosno iz njegovog političkog i simboličkog i djelomično vjerskog kapitala on personalizira vlastitu kampanju, ali on je zapravo neka vrsta ljušture kampanje. U pozadini nije njegov ni simbolički ni politički kapital. S tim da uvijek treba uzeti u obzir da je njemu stranka u ovom trenutku, ona je najveća, ona je dominantna. Jel, praktički vi nemate dio ove države u smislu teritorijalno hijerarhijskog političkog ustroja da SDA ne participira. Ili da nema svoje ljude, da tako najeufemistički moguće kaže. Stranka mu se donekle malo razmrvila izlaskom ozbiljnih aktera, poput Zvizdića, poput Konakovića, još i prije i nekih drugih dužnosnika poput Čampare. Tako da je taj ljudski personalni kapital ljudi koji je izgrađivao iscurio. A s druge strane ima veliki, da tako kažem, uplitaj svih onih stranaka koji pucaju na isto biračko tijelo. Tu prije svega narod, mislim na Narod i Pravdu, ali bogme nije ni SDP predaleko distanciran u odnosu na to biračko tijelo i na poruke koje mu se šalju. Tako da praktički on ovom kampanjom spašava
ne stranku, ona je prevelika, ona će se revitalizirati praktički sama od sebe, nego vlastitu poziciju u stranci i najbliže kruga svojih ljudi. Uistinu jest najzanimljivije na bošnjačkoj političkoj sceni. Vidimo zapravo cijelo vrijeme jednu te istu poruku koju komuniciraju različiti akteri i personalno i stranački. A to je branimo Bosnu. Dakle, sve druge poruke kroz godine koje su pokušavane dale su srednja žalost, rezultat u najboljem slučaju. Platforma branimo Bosnu, od koga ostaje neizrečeno, ali mi nju branimo. Dakle, u tom biračkom tijelu ona prolazi ili prolazi. Nažalost. Sad, tu je, gledajte, stvar je dvostrana. To je dvostran odnos. Vi imate javnost. Ne samo biračko tijelo, nego i cijelu javnost. Imate medije, kao nekakvu vrstu posrednika, bajpasa. Imate političke aktere. Veliki problem i veliki grijeh, da ne kažem povijesni krimen, pa i samog Bakira Izetbegovića, ali i njegove stranke, što je toliko kontaminirao, najblaže rečeno, vlastitu javnost ili vlastito biračko tijelo, da ništa drugo više nije prijemčivo u ovom trenutku. Da smo mi, pazite jednu stvar, da resetiramo, da napravimo nekakav misaoni eksperiment, da ne znamo u kojoj smo godini. Da ne znamo ko su akteri na billboard plakatima koji daju izjave na televiziji. Da nam je sve to u magli, ali da čujemo njihove poruke. Pa ja nisam siguran da bi smjestili ovu kampanju i te poruke 2022. godinu. A mnogi bi je smjestili u one najnemilije i najtraumatičnije godine ratnih događanja. To je problem. Dakle, u čemu je problem? Kada pripremite, oblikujete vašu javnost, vaše birače, da im je to pogodan narativ za prihvaćanje i da to na kraju kraja možete unovčiti, kapitalizirati u smislu birača, glasova, političkih funkcija. To je tragično za jednu ozbiljnu demokratsku društvo. Dakle, kad vi možete militarizirati javni diskurs, a da vam birači to prihvate, da ne kažem neku grublju riječ, i da vam daju bjanko podršku za takvu vrstu diskursa, onda imate ozbiljan problem. To znači ili da nešto krijete, odnosno da stvarate dimnu zavjesu ili marginalizirate ozbiljnije teme, što je bilo potpuno jasno u onom razdoblju pravih i ozbiljnih pregovora oko izmjene izbornog zakona. Dakle, u tom trenutku samo se sjetimo ko počne prebrojavati haubice, metke, naoružane ljude. Lovce, dronove, instruktore. Tako je. A samo što se nije dogovorilo. Ili blizu je bilo. Dakle, što možemo na kraju krajeva znati. I imali smo veliku potporu međunarodne zajednice. Dakle, skrenuta je tema. Pa onda u određenom trenutku dođu vam strani diplomati, dužnosnici i tješe vas da neće biti rata po boku. Eto koliko smo duboko upali. Da, ali šta se tom pričom prikriva? Znaš, ovo kad si rekao malo prije dimna zavjesa, sve to jest uistinu jedna dimna zavjesa. Međutim, što se nastoji prikriti? Je li se, ja u formi pitanja izražavam svoje mišljenje, nastoji li se tu prikriti činjenica da je za bošnjačku politiku dejtonska Bosna i Hercegovina neprihvatljiva, do sada to nije bilo zgodno komunicirati, sad već to se zapravo otvoreno komunicira. Točno. Da podjela vlasti na ovaj način kakav je dogovoren u Dejtonu jednostavno nije prihvatljiv. Točno. To potpuno se slažem. Ok, jedna stvar je ova procesna politika o kojoj sam ja govorio. Dakle, ide se u izmjene izbornog zakona. Ja zaista ne želim ići u izmjene izbornog zakona, ali eto moram jer me malo Amerikanci pritišću. Ode malo u Neum, dođemo blizu, odustanem. Pa malo u Sarajevu približimo stavove, ja sutra kažem ja to ne mogu iskomunicirati sa svojim ni stranačkim kolegama, ni sa svojim biračima. Dakle, ja a priorno ne želim izmjenu izbornog zakona. Zašto? Jer mi odgovara status quo. To je taj procesni dio politike. Dakle, u ovom trenutku dominantnoj bošnjačkoj stranci odgovara neriješen status i dosta mutan, praktički nepostojići mehanizam izbora delegata, popunjavanja, odnosno ne izbora, delegata u Dom naroda, u potpunosti.
A druga stvar je ovo što ti kažeš. Dakle, postoji jedno duboko nezadovoljstvo ustavnim aranžmanom i to kod većinske nacije, kod većinskog naroda. On je se nekad artikulirao na različite načine, nikad ovako eksplicitno. Dakle, vi ste imali konstitutivnost kao određeni fenomen koji je samo ustavno načelo i to ona potka koja na neki način protiče i ulazi u sve ostale dijelove i ustavna načela. I ona je potvrđena odlukom Ustavnog suda kao nadkrovljujuće. I to 2 puta. I to po čijoj apelaciji iz koje godine. Dakle, uvijek je se govorilo o nekakvoj vrsti Daytona, ali kao privremene situacije koja zapravo Bošnjacima uvijek služila kao nekakva vrsta hvatanja daha. Onog povijesnog daha da se malo rekonsolidiramo i idemo dalje u onu pravu viziju, to je stvaranje ne građanske, nego nacionalne države jednog naroda, većinskog naroda. Da budemo potpuno iskreni, niti Srbima nije Dayton nešto posebno napet, niti posebno privlačan. Iako je to jako dobro, mislim, Miomir Žužul, kao akter tih događanja, jako dobro poentirao, da je nakon Daytona zapravo su kao najveći gubitnici bili apostrofirani i samo percipirani upravo Srbi. Uh-huh. Jer je to na neki način kompromis poraženog aktera u toj situaciji. Dok je se vremenom potpuno obrnula situacija. Gdje sad srpska politička elita Dayton percipira ne kao zajedničku državnost, nego kao garanciju opstanka de facto državnosti što je Republika Srpska. A Hrvati su tu negdje između. Hrvatima nakon što je otpala ova opcija iredentizma ili sve hrvatskog ujedinjenja ili što već, pa kad je otpala ona opcija stvaranja zasebnog hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, praktički u ovom trenutku, kad pogledate zahtjeve hrvatske političke elite izražene kroz rezolucije, dokumente HNS-a, to nije ništa drugo nego upiranje reseta na dejtonske postavke. Da, to komuniciraju recimo Hrvati, hrvatska politika, javnost. Mislim, teško će se naći netko da drugačije u hrvatskoj javnosti govori i razmišlja. Ona formula koju su američki dužnosnici u zadnje vrijeme vrlo često govorili šta je Bosna i Hercegovina i na kojim to načelima se organizira Bosna i Hercegovina. 1, 2, 3. Uh-huh. Jedinstvena država u 2 entiteta sa 3 konstitutivna naroda. I dakle, Hrvati, ostala im je samo ta konstitutivnost. Kroz koju, kako bi se ona uvažavala, Hrvati onda ne bi imali zapravo ništa protiv ovakve dejtonske Bosne i Hercegovine. Samo još jedna opaska prije tog. Dakle, sjećaš se ono kroz godine kako se uporno ponavljalo Dayton, luđačka košlja. Dayton uopće nije luđačka košlja. Dayton je fin jedan dogovor, izbalansiran, koji se ne poštuje. Dakle, to je luđačka košlja se sastoji u tome da se ne poštuje ono što stoji na papiru. To vam je, gospodo, ta država. Slažem se. To je puno tema. Ajmo pokušati ovako razlučiti na nekoliko dimenzija. Prije svega ja smatram da se Daytonu, izvornom Daytonu, njegovim načelima nikad nije dala prilika. Dakle, pazite, što vam Dayton? Uzmemo sad, pročitamo tih 20-ak stranica i sve zakone koje trebamo iz njegovih načela izvući, donosimo ponovno nekakvoj političkoj debati, dogovoru, natjecanju, parlamentarnim raspravama, političkim sporazumima, što već. Dakle, izgrađivanje države na temelju Daytona je trebao biti jedan dugotrajan, mukotrpan, ali na kraju krajeva olakšavajući proces koji je trebao stvoriti ozbiljnu decentraliziranu državu. Nikad mu se nije dalo prilika. I to, nažalost, pod ogromnim utjecajem i djelovanjem međunarodnih faktora. Da, to je ključ. Dakle, niti su Bošnjaci, niti Hrvati, niti su Srbi jednostrano mijenjali Dayton, jer to nisu nikad mogli. Točno. Dakle, međunarodna zajednica je radila što je radila kroz godine i ona je napravila luđačku košulju. Nitko ne može reći da su Bošnjaci nešto sada narušili Dayton. Apsolutno. Nisu oni to radili. Ne, ja se slažem. Gledajte, najradije možda i bi
da imate mehanizme da možete razgrađivati te dejtonske mehanizme, pa i načelo konstitutivnosti, možda i bi, ali on skrojen tako da ne možete. Da morate imati 2/3 većine za ozbiljne izmjene političkog sustava, što podrazumijeva i ustave i izborni zakon i još neke druge zakone. Pa je međunarodna zajednica zapravo svojim uplivom i praktički čistom političkom silom dovela do perverzije Daytona. Mi danas imamo jedan, uvjetno rečeno, Dayton koji je opće mjesto, kategorija na koju se svi pozivaju. Dakle, vi ćete u svakom trenutku imati političke aktere koji će se pozivati i optuživati druge ili treće aktere za anti-dejtonsko djelovanje, bez obzira što vi osobno mislite o tome. Ali mi imamo 3 diferencijacije Daytona koji su vezani za nacionalne politike ili vizije, i hrvatsku, i srpsku, i bošnjačku, što taj Dayton u budućnosti treba postati. Dakle, imamo jedan originalni dokument, Ustav, presude Ustavnog suda, i imamo 3 političke interpretacije toga dokumenta. Što je problematično. Zašto? Zato što one u teritorijalnom, u političkom i u smislu ustavnih načela jedna drugu treću potiru. One nemaju zajednički nazivnik, osim originalnog. A istovremeno događa se inflacija, pojmovna inflacija, Dayton, anti-daytonsko djelovanje, poštivanje mirovnog sporazuma, što to danas više uopće znači? Kad netko, ja tebi kažem, Dražene, to ti je anti-daytonsko djelovanje. Šta sam ja zapravo rekao? Točno. Riječ bez ikakvog sadržaja. Apsolutno. Mislim, najčešće se anti-daytonsko djelovanje spočitavalo srpskim političarima i srpskim akterima i institucijama. S tim da se danas, a pazite, Dayton razdvojiti od načela konstitutivnosti je praktički nemoguće u ovom trenutku. To je ključni sadržaj, to je esencija cijelog ustavnog uređenja, tog aneksa 4. Vi danas imate situaciju koju je član predsjedništva pobogu. Dakle, simbolički dio predsjedništva, odnosno šefa države, govori i u intervju eksplicitno govori da je konstitutivnost genocidna odrednica, nastala etničkim čišćenjem. Dakle, u toj smo situaciji da vi kao najviši mogući simbolički, odnosno predstavnik, dio simboličke institucije, negirate ili se eksplicitno borite protiv temeljnog ustavnog načela vlastite države. A konstitutivnost, ona podrazumijeva zapravo uključivost. Ukidanjem konstitutivnosti isključuju se barem jedna nacionalna zajednica, odnosno Hrvati, iz bilo kakve mogućnosti odlučivanja u bilo čemu u državi Bosni i Hercegovini. Upravo konstitutivno znači i. Dakle, da smo svi uključeni u funkcioniranje i odluke o sadašnjosti i budućnosti države Bosne i Hercegovine. Međutim, to je na retoričkoj ovoj nekoj, na narativnoj ravni, to je sve toliko izvrnuto i sada, evo ja i ti u ovome podcastu, moramo razglabati o takvim jednim notornim glupostima, poput ovo upravo malo prije što si ispričao, što je Komšić govorio. Slažem se. To zapravo govori da se prvo nije izgradio politički sustav koji je dugoročno održiv i koji različite aktere, koji iz tog principa, odnosno načela konstitutivnosti, kroz mehanizme legitimnog predstavljanja, zastupaju određene segmente tog pluralističkog društva, konstitutivnih naroda, ali ne samo njih. Stvaraju nekakav osjećaj zajedničke državnosti, ne nacionalne, nego državljanske pripadnosti. Bez ikakvih sad emocionalnih vezivanja, što je. To je trebalo doći s vremenom. Mi do danas, pazite u čemu je stvar, vi kad imate u studiju jedne televizije izbornicu ženskih pionirki, dakle reprezentacije pionirki, koja je zagrnuta zastavom Bosne i Hercegovine i gdje je to vijest sama po sebi, znate da je to simptom dubokog problema. Da. Ja nisam siguran da bi izbornica Danske u studiju jer se podrazumije. To je ona priča, ko ne skače mrzi Bosnu, mi koji volimo Bosnu, koje ne voli neprijatelje, bla, 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 i sada ona jadna, došla je tu na TV i ona signalizira da ona voli Bosnu.
Ne mora se voliti država da bi se bilo odgovorno prema njoj. I to isto postao vrlo važan kriterij. Ko voli Bosnu, naš je, ko je ne voli, to je neprijatelj. Evo i neki dan je Bakir Izetbegović rekao, mogu ići, ali ni saksiju zemlje neće ponijeti. Točno. I po meni sukus tih različitih, ali dosta srodnijih narativa koji su nekad zastrašujući, nekad ledaju krv u žilama, je onaj intervju bivšeg Grace Uleme, Mustafe Cerića, koji govori o neprijateljima države izvana, ali i iznutra. Iznutra, tako je. Dakle, kad vi imate percepciju jednog, pa trebao biti uvažen član društvene zajednice, Čuj, bivši Reis Ulema, pobogu. Može li biti uvaženiji? Koji ima takvu percepciju i naravno imate kriterije simboličke prepoznavanja, kao mali senzori, ovo što si govorio. Senzori koji detektiraju tko nije. I oni se valjda trebaju automatizmom percipirati ili samo percipirati kao neprijatelji države. To je to. Nije se izgradila državnost, nije se izgradila politička sfera, a bogme se nije ni izgradio javni um. Javna sfera u kojoj je nepotrebno da se ja zaogrnem zastavom Bosne i Hercegovine, da signaliziram nekakvu vrlinu, ljubav, emociju ili što već. Ajde idemo samo to isto zamisliti u Hrvatskoj ili Srbiji. Da li izbornik, bilo tko na televiziju dolazi sa zastavom. Jer nema potrebe. Nema potrebe, jer se podrazumijeva, jer je ugrađeno. Doduše, to su mononacionalne države. Koje zapravo... to su države. Jesu. Kuž za razliku od Bosne i Hercegovine koja je s tim da nešto... Postoji jedan fenomen u literaturi kojeg je jako dobro elaborirao poznati teoretičar Rogers Brubaker. On govori o takozvanoj nacionalizirajućoj državi. Dakle, ne nacionalnoj, nego nacionalizirajućoj. To su države u kojoj jedna etnička skupina koja se relativno kasno formira ili formatira u suvremenu modernu naciju, a živi s drugim etničkim ili nacionalnim skupinama. Veže vlastiti identitet za zajedničku državu i smatra da je stvaranje njezine nacionalne države imperativ koji će na neki način kompenzirati sav povijesni teret i svo povijesno nasljeđe koje je bilo okrenuto protiv njih ili su imali određenu vrstu trauma, zločina ili slično. To je savršeni primjer koji se može preslikati u našu političku sferu. Kako je to sve nezrelo? Ajde, malo prije si rekao misaoni eksperiment, evo napravimo još jedan. Ajmo zamisliti da su uvaženi, prošli i ostvareni zahtjevi građana ispred OHR-a kad su prosvjedovali i da je ovo postala država kakvu oni zamišljaju sa svim njenim stanovnicima koje i danas imamo. I sa Srbima, i sa Hrvatima i tako dalje. Šta bi u toj državi, kako bi to izgledalo, kužiš? Ovako. Bi li to i tad mogla biti bošnjačka nacionalna država? Nažalost bi u ovom trenutku. Mislim, o tome valjda nema spora ili ja nisam siguran da postoji iole ozbiljan međunarodni akter, da ne govorim sad za nas domaće stanovnike populacije, koja ima, kako bih rekao, iluziju nakon onih prosvjeda. Ne samo prosvjedi su sitnica. Medijsko smeće, ta medijska kontaminacija, to je na razini nuklearnog otpada koje je razaralo medijsku scenu i cijelo društvo koje nas je cijelo ljeto trovalo nakon najave da će Schmidt ipak nametnuti određene nadopune praktički, odnosno izmjene izbornog zakona. To je pokazalo da, kako bih rekao, da građanska država u ovom trenutku je nekakva vrsta kukavičjeg jaja koja se za međunarodne uši prilagođava tom, uvjetno rečeno, diskursu liberalne demokracije, normalnih mononacionalnih država i koja će biti nekakva vrsta panaceje, rješenja za apsolutno sve naše probleme. Prvi problem sa konceptom takve građanske države je u sljedeće. Vi
morate imati pretpostavku, ako zaista vjerujete, ako ste iskreni pristalica građanske države, a ima ih, mislim, poznaješ ih i ti, poznajem ih i ja, ljudi koji zaista vjeruju u taj koncept. To nije Azra Zornić, to nisu ni Dervo Sejdić, ni Jako Finci, ali ih ima, da ih ne imenujemo. Prva pretpostavka metodološkog karaktera bi bila sljedeća. U trenutku da sutra se uspostavi, da sutra Schmidt proglasi što god bila građanska država i donese ustav koji bi odgovarao tom nekakvom okviru. To podrazumijeva da se svi mi, građani Bosne i Hercegovine, pretačemo, istopimo, pretopimo, kako god, nemam bolju riječ, u jedinstvenu nacionalno državljansku zajednicu. Odjednom postajemo svi građani sa jednakom privrženošću toj novoj građanskoj državi. Međutim, što bi se zaista dogodilo? Da mi sklonimo, da skinemo luđačku košulju. Imamo građanski ustav. Sutra dobivamo jedan ozbiljan, organiziran, manjinski narod, manjinsku naciju, koja bi bila srpska i koja je teritorijalno izuzetno kompaktna. I evo sami, nek svako za sebe procijeni koliko bi ta manjinska srpska nacija bila sklona toj ne državi. jednu, nego dvije. Dobivamo i Hrvatsku. S tim da Hrvati u tom slučaju ne bi bili manjinska nacija, nego nacionalna manjina, što je malo niži registar. Opet relativno teritorijalno homogena sa istkanim, već formiranim nacionalnim identitetom i nekakvim političkim, da tako kažem, konturama, što bi se moglo nazvati hrvatski nacionalni politički interes. I kako bi funkcionirala takva država. Dakle, svi oni koji se zaista zalažu za građansku državu, a da to ne podrazumijeva NATO trupe u Brčko, Banja Luci ili Mostaru, neki izvole objasni kako je misle stvoriti i provesti. Ja mislim da je naivno misliti da ljudi u SDA, u islamskoj zajednici, u političkim strankama u Sarajevu nisu svjesni ovoga što si ti upravo ispričao. Mislim, stvarno bi ti morala biti glava u pijesku zadnjih 30 godina, a da to ne možeš predvidjeti. Prejednostavna stvar. Slažem se. Šta se zagovara kad se zagovara građanska BiH? Kužiš, jer ona se uporno... Ovisno s kojih se pozicija zagovara. Evo da vidimo tvoje mišljenje. Šta se zagovara? Ovako, ajde da obrnemo situaciju. Građanska država, ovako, ako ja, prije svega, ja ne znam ni jedan primjer, i to smo čak i u međunarodnim nekakvim kontaktima i susretima, okruglim stolovima, konferencijama, neformalnim susretima. Uvijek sam postavljao isto pitanje. Dajte mi jedan jedini primjer gdje postoji građansko političko uređenje, ovo što se u nas naziva građanskom državom, a da ispod nje ne postoji građansko društvo. Jer mi imamo de facto podijeljeno društvo sa 3 nacionalna segmenta. I naravno da nema odgovora. To povijest, moderna politička povijest ne pamti. Sad, ukoliko bi netko bio zagovornik građanske države, evo da sam ja zagovornik građanske države, meni bi simptomi, nekakva vrsta malih lakmus papira, uvijek bile situacije ne na razini visoke politike, nego na razini svakodnevnog života zajednica koje su na lokalnoj razini u manjinskim pozicijama. Kako objasniti nekom? Dakle, ovo što kažem, Hrvati bi sutra postali u toj državi nacionalna manjina. Čak ne ni manjinska nacija, nego nacionalna manjina. Ako u ovoj situaciji gdje imamo tu luđačku košulju, imamo nekakve mehanizme zaštite, biramo neke svoje predstavnike, imamo, dakle, i političku elitu koja predstavlja nas kao Hrvati. U toj situaciji se prepili stijeg. Tako je u Doljanima na dan obilježavanja. U Jelahu se pali zastava i s ponosom u Varešu također. Iscrtavaju se pištolji i krvavi tragovi. Tako je. Božić čestita kalendar. Tako je. Iscrtavaju se kalašnjikovi katoličkoj obitelji. Niko se nije udostojao pokucati tim ljudima na vrata. Kaže luđak neki. Jasno, signalizira se da je taj identitet nepoželjan i da ga treba istisnuti. U situaciji gdje je ta identitet ustavna kategorija,
gdje ta identitet štiti ta luđačka košulja. Šta da nema luđačke košulje? Ko bi tada štitio? Ne bi bila vijest uopće. O tome se radi. Da, malo eksplicitnije sve rečeno je. Dakle, može se argumentirati, Srbi su otišli iz Sarajeva zbog ovog i zbog onog, recimo opsada, pa recimo poslije razmjene teritorija i tako. Ajde, nekako bi se moglo to argumentirati zašto su. Međutim, ne može se argumentirati ni na kakav način zašto su Hrvati otišli iz Sarajeva. Nema urbanije sredine u Bosni i Hercegovini. Trebalo bi biti da nema otvorenije. Slažem se. Međutim, Europski Jeruzalem. Sjetimo se, dakle, predzbornih skupova HDZ-a s kraja 90-ih koji su bez problema, sabori su održavani u Sarajevu. Ajmo zamisliti sad da se sabor HDZ-a održava u Sarajevu. Mrtvi glava bilo tu. Još bolji, slažem se, odličan primjer. Još bolji primjer, ona nesretna misa za blajburške žrtve. Eto ga. Gdje kardinal Puljić u strahu, žut kao limun drži misu pod okruženjem specijalaca i sa barikadama, da bijesna rulja ne bi nahrupila. A 95. ili koje godine nakon rata se bez problema baca vijenac. Tako je. I u kamernom teatru se održava svečana ceremonija za te iste žrtve. Što se promijenilo od tada do danas? Evo što je se promijenilo. Dakle, promijenilo se, toliko se zagadilo. Pa mislim, ne samo biračko tijelo, da uopće nemamo izbora, da živimo u nekakvoj diktaturi ili tehnokratskoj diktaturi, da OHR, visoki predstavnik, da obnaša sve političke funkcije, njegov kabinet, imali bi iste probleme. Dakle, mi smo kao da nekakvim sumanutim medijsko-propagandnim identitetskim sredstvima nastavili samo kopat ove brazde između nas. Naravno, politička sfera, odnosno politički procesi su tu maksimalno potencirali stvaranje sve udaljenijih nacionalnih segmenata, odnosno identiteta. Da. Ti kao i ja, mislim, mi smo klinci u to vrijeme bili, ali recimo, evo, ja se vrlo dobro mogu sjetiti to odnosno kraj 90-ih, prijelaz milenija. Bilo je optimizma, bilo je želje za suradnjom koja se osjetila uistinu i na terenu, u stvarnom životu. Jel? Klinac sam bio tad, nisam uopće tako pozorno pratio ni razumio te neke visoke političke procese, ali to je nešto što se osjećalo, to mi u kući mi se osjećalo, tako dalje. I onda dolazi stranac i kaže, ok, možda ovo ide predobro, možda bi nešto od ovoga moglo biti, aj malo da ovo prekrižimo, da ovo malo nešto promjerimo. Pa Petrić, pa Beri, pa ovo, pa ono, od sad ćete se igrati ovako. I onda kreće ta, što si ti rekao, kopanje brana identitetskih i svakih drugih između nas. Ovo sve govorim jer gradim pitanje za geopolitičke nekakve okolnosti koje utječu i prelamaju se na Bosni i Hercegovini. Zbog čega su, prema tvome mišljenju, stranci radili to što su radili na primjeru Bosne i Hercegovine? Znači, zbog čega su potkopavali sporazum iza kojeg oni stoji? To je jako teško pitanje. Ovako, prije svega, ja ne mislim da su ga potkopavali u smislu da ga potpunosti razgrade. Misliš li da, samo prije svega, misliš li da su oni bili svjesni što rade, odnosno ishoda njih vlastitih poteza, ili je... Jasno, neki itekako jesu. Neki su dolazili tu sa gotovo civilizacijskom misijom. Dakle, kao da dolazi Maharadža, indijski podkontinent, i upravlja tom nepismenom ruljom. Dakle, imali ste i primjere potpunog tog kolonijalnog uključivanja sa podcjenjivanjem domaćih naroda, aktera, sustava, povijesti, jezika, kulture, svega. Dakle, imali ste prave kolonijalne uprave. Uvijek je tu postojala ova američka, da tako kažem, američka dominacija koja je zapravo štitila vlastito mirovno postignuće. Mi živimo u državi, mi živimo u društvu koje je naše, za koje se trudimo da bude bolje, da se zakopaju ovi iskopani rovovi koliko je to moguće, ali da se ne ugrožavaju naši identiteti. Međutim, iz naše perspektive to je pitanje
surove egzistencije i individualne i kolektivne, iz perspektive diplomata, ne baš u svakom slučaju dobrih diplomata, to je pitanje kvačice u biografiji. Iz perspektive američke visoke politike, to je opstanak vlastitog mirovnog postignuća. Prvog, ozbiljnijeg, nakon bipolarnog, odnosno hladnoratovskog poretka. Tako da Amerikanci i u ovom trenutku, bez obzira na promjene administracije, može se 100 puta promijeniti administracija, uvijek imaju agendu da se očuva sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini. U kojem ustavnom uređenju izgleda da je ovo u ovom trenutku možda najoptimalnije, bez da se nešto previše pretumbava. A postojali su akteri i visoki predstavnici koji su jednostavno koristili nezainteresiranost. Dakle, onu situaciju gdje smo bili ispod radara zbog većih i važnijih događaja gdje su vodili nekakve privatne, poluprivatne, lobističke ili Bog zna kakve politike. Ali osobno mi se čini možda od Lajčaka na ovamo, sad govorim strogo o OHR-u, ta institucija je toliko unazadila vlastito postojanje i smisao vlastitog postojanja. Ugradila se u politički sustav na način da je postala gotovo nekakva, kako bih rekao, kao nekakva institucija neokolonijalnog matrijarhata. Evo o čemu se radi. Pogledaj samo reakcije na prvo. Nakon što je Schmidt nametnuo, ako se dobro sjećamo, nadopunu budžeta kojim se financira po zahtjevu Središnjeg izbornog povjerenstva, bio je pozdravljen. Ja se ne sjećam niti jednog jedinog prosvjednika. Mediji su relativno blago reagirali. Likovali su. Mediji su likovali jer je kao poražen HDZ i ministar Bevanda. I to puno gorim kategorijama. Da. Tako je. Nakon najave što planira nametnut, sjećamo se erupcije. I sve nakon toga, pa do današnjih dana, što god je se događalo na političkoj sceni, uvijek ste imali nekakve infantilne dopise različitih dužnosnika Schmidtu. Dakle, doslovno on stvorio nekakav politički efekt tužibabe. Znate, kao djeca, ne znam, majka da 2 bobone i kaže ne smijete jest do večere. I ne znam, mlađi brat pojede, stari ide i kaže mama on je pojeo svoju, a ja sam pričekao. To je pozicija u koju nas je OHR sad doveo. Dakle, svi su tužibabe. Svi se pozivaju na ono što smo govorili. Evo, on je anti-Dayton. Ne, nego je on anti-Dayton. A vidi šta je on uradio. On je prekršio proceduru. On nije imenovao ustavne suce. Do toga smo se doveli. Dakle, da imate nekako gotovo kao majku kojoj se ovi mali miševi politički akteri redovito tuže zbog valjda vlastitog probitka. Sjetimo se Schwarzschilling. Sjetimo se Inska. Schwarzschilling ovih dana objavljuje knjigu u Sarajevu. Krem de la krem kruga 99 je u publici, hvale ga. Kužiš, tip je bošnjački lobist 1/1. Apsolutno. 1/1. Insko, šta reći o tipu, uopće ne znam, nikakvo poštovanje se ne može izraziti prema tom čovjeku. Točno. Tip je evo sada mi dođe mi da psujem šta nam je radio, kužiš. Ja suzdržat ću se. Od Lajčaka, kako si rekao, Lajčak je nešto pokušavao ovdje korisno raditi, liferovan je vrlo kratko. Zato ima ovakav status općenito u BiH. Šta je ured visokog predstavnika i visoki predstavnik? Dakle, Schmidt nije najavio da će on nešto uraditi, nego je procurilo kroz medije bošnjačkog obavještajnog podzemlja, procurilo je šta će on to uraditi i pokazalo se da je ispravan dokument procurio. Znači, ja mislim da Schmidt ne može dobar dan reći da to već nije otišlo na 150 nekakvih strana, da se nije informiralo ljude. Dakle, OHR je premrežen bošnjačkom tom obavještajnom zajednicom, ne znam više kako nazvati taj svijet. I on je do sada služio, barem je tako percepcija nas koji živimo ovdje, služio je kao čarobni štapić ispunjavanja želja bošnjačke politike.
Idemo malo promijeniti Dom naroda, idemo promijeniti Ustav federacije, idemo promijeniti zakon o vladi Federacije Bosne i Hercegovine, idemo ukinuti paritet u federaciji. I dvije stvari. Ako je išta dobro iz svih ovih peripetija koje su ljetos bile, baš ovo što kažeš, od kad je procurile te najave i dokument njegovih eventualnih nadopuna izbornog zakona. Jedna stvar je što se pokazalo tako duboko licemjerje. Dakle, u trenutku kada Petrić džonom mijenja ustave entiteta i znamo kako se zovu, znamo gdje su potpisani, to govori o ozbiljnosti. Da, za one koji ne znaju sa aerodrom. Točno. Aerodromski amandman. I onda je otišao. Kad pogledate logiku, to su zanimljive stvari. On je otišao, to mu je praktički posljednji potez i sjetite se što je Insko posljednji potez. Gdje je praktički toliko stvorio trvenja, bespotrebnih stvari između Banja Luke i Sarajeva i naravno dao šlagvor za političku kampanju. Ali smo imali blokadu. Ok, ali nije zgodno biti državni službenik na razini Bosne i Hercegovine i da nemate plaću zbog čega? Jer je sad tamo nekom Austrijancu palo na pamet da opere svoju savjest i da nametne nadopunu kaznenog zakona. Dakle, takve stvari su se događale. Sad odjednom OHR i visoki predstavnici su služili kao nekakva vrsta, kao Aladina. Džinija koji ispunjavaju želje jedne političke, jednog političkog segmenta i stvaraju nekakvu centraliziranu unitarnu državnost, što se nije ispunilo. U trenutku kada donosi ili namjerava donijeti odluku koja ne ide u tom pravcu, koja nije taj politički vektor, sve se živo diže. Dižu se ustavni stručnjaci, dižu se medijski, politički analitičari, diže se građani kao u smislu nekakvih prosvjeda, stručnjaci. Apsolutno sve. Pišu se na engleskom i na njemačkom, pišu se kolumne, pišu se učene rasprave zašto on nema pravo. Doslovno sad je odjednom sveden na mali zarez u aneksu 4 i u aneksu 10 kao akter, ali odakle mu pravo da tumači i mijenja ustav. Dotad, do ovoga, niko nije propitivao, apsolutno. Što god donese Sveto pismo 2 godine unazad, u Inskovo vrijeme, stalno ga se pozivalo, pritiskalo da koristi bonske ovlasti. Sad, kad su najavljene, a da će ići u drugom smjeru ili u smjeru koji nije željen, u Sarajevu odjednom nema pravo. Sada trebamo očekivati još skoro da će, izaći Predrag Kojović na N1 i reći, čujte, Schmidt nije dobio suglasnost Vijeća sigurnosti. Aha. Kužiš. Fino da se poravnaju sa Dodikom. Jedna stvar, dokle medijsko ludilo zna otići. U najavi Dnevnika D, federalne televizije, voditeljica najavljuje Željka Komšića. I u najavnom foršpanu, špici, kao da najavljuje o čemu će se razgovarati. Govori da će se pitati, razgovarati između ostalog, ima li visoki predstavnik još njegovo povjerenje. Ako je izgubio Komšićevo povjerenje, Ali do toga smo došli, od Maharadže, pod kralja praktički, koji apsolutno može sve, smjenjivati, namještati ubojstva skoro, upadati u banke, razvaljivati privatnu imovinu, uništavati živote, a da ne kaže mijenjati ustav. Sad odjednom smo svi ustavni stručnjaci, sad odjednom sve ono što zapravo je vrlo diskutabilno, jesu li smjeli. Da ne otvaramo tu temu. Sad je odjednom to postalo problem. Da, definitivno oni to nisu smjeli, međutim Bosna i Hercegovina je protektorat i ovdje može sve proći, ali ja mislim da su srpski stavovi tu itekako potkrijepljeni. Jer su principijelni. Ja se bojim i to je ono što se... Mislim da je to hrvatska greška. Slažem se. S tim da su hrvatski politički krugovi mediji dobro reagirali u smislu da nije bilo one pompoznosti i nekakve vrste likovanja. Jer na kraju krajeva, zašto bi Hrvati trebali pozdraviti nametanje bilo čega? U smislu načelne politike, dugoročne politike.
To što će se u ovom izbornom ciklusu popuni dom naroda, a šta vam to rješava? Što ste, ne znam, ovim najavljenim tadašnjim cenzusom, koji je po meni također glupost, ali je bilo jedno od rješenja. Šta ste dobili? Izbili 2 nelegalna, odnosno nelegitimna Hrvata u domu naroda. Spasili uvjetno rečeno hrvatski klub. 4 godine, na 4 Ništa, godine. opet imate iste muke, iste peripetije, iste identitetske probleme. Dakle, postoje puno ozbiljnija i dugoročnija rješenja. Tako da ja mislim, bez obzira hoće li Schmidt, vjerojatno hoće jer je sam sebi stavio omču oko vrata. Ako ništa ne nametne, nakon izbora može slobodno pakovat kofere i odjaviti se. Ima ta opcija, možda on i ne nametne. Kužiš. Svi mi očekujemo da hoće. Jel? Ne može se u ovome trenutku, ne zna se kako popuniti dom naroda i to je realan problem. Međutim, nije se znalo ni za prošle izbore. Vrlo dobro to znaš kao i ja i SIP je donio naputak koji su stranci odobrili i to, mislim, procedure, ispravnost procedura, to je sve potpuno irelevantno u Bosni i Hercegovini. Ovo je protektorat i ovo je, ambasade imaju apsolutnu moć, jaču od parlamenta, kakav zakon, kako šta. Tako da se može i sada dogoditi da on sebe izvuče, da on ne donosi odluku formalno, nego da se naloži CIK-u, odnosno Središnjem izbornom povjerenstvu, donesite to i to, tako i tako. Da blagosloviti. I gotovo. I kaže se privremena mjera i gotovo. Slažem se. Ali u tom slučaju on zato kažem, sam je sebi stavio omču oko vrata, potpuno nekredibilna politička figura u Bosni i Hercegovini. A on je već potpuno nekredibilna politička figura u BiH. I svi prije njega su bili nekredibilne političke. Kao da je Incko bio kredibilan. Schwarz-Schilling, Smijurija, on je bio kredibilan. Nažalost, ali je zapravo najavio u kojem pravcu ide i očito po onim nekakvim medijskim istupima vrlo emotivno to shvati. Je vrlo emotivno. Što je najgore, prema informacijama iz tih nekih diplomatskih krugova kojima ja vjerujem, 100% vjerujem, svi tu kažu kako je on zapravo vrlo dobronamjerna osoba, Schmidt. Kako on stvarno želi dobro, ne samo jednoj strani u Bosni i Hercegovini, nego stvarno svim stranama, stvarno cijeloj državi. Kako on zapravo i razumije šta je Dayton. Da nije on sad jedan od onih stranaca koji stvarno pojma nemaju. Da on razumije i sporazum i odnose i tako dalje. Međutim, vidjeli smo ga šta mu se dogodilo. Bio je ovdje nekoliko mjeseci. Mislim, onaj rent, ona izljev bijesa što je imao. Pa prevoditeljica crče osmijeha, smije se, ne može doći žena sebi. Ali je vrlo zanimljivo pitanje Ali je zanimljivo pitanje koje ga je izbacilo iz takta. Što govori opet u situaciji i medijskom i političkom pa i društvenom ambijentu u kojem je se našao. Kako je ono išlo točno pitanje? Mislim, parafraziram, da ga je doslovno novinarka N1, ako se ne varam, pitala ga je kao može li konkretno navest mjesta ili što već gdje Hrvati neravnopravni. Eto, to je to. I pardon, to da mi ne pobjegne. I svega onoga, i prosvjeda, i twitteraša, i medijskih istupa, dobro neke isplivalo. Nek su se skinule rukavice. Neke se pokazalo da tipovi poput Azre Zornić, poput Fincija, poput Sejdića, nisu oni, kako bi rekao, dobronamjerni građani koji zaista vjeruju u tu građansku ideju, nego su ljudi koji su nekakva vrsta produženih ruku većinske nacionalne politike koja želi legalnim međunarodnim sredstvima, uvjetno rečeno, izbušiti ovo postojeći aranžman. A onome, da ne govorimo o trpanju u dva vagona Hrvate, u stavljanju u kontekst da Hercegovina na neki način privjesak, ili što bi rekao Abdullah Sidran, da je, kako je rekao, zlonamjerno prikačena na tijelo Bosne u smislu naziva države. Neka su takve stvari isplivale. Kako je to zanimljivo, evo ovo sad što kažeš za Hercegovinu. Kako je to zanimljivo, znaš, ponašaju se kao da u Hercegovini ne žive Bošnjaci. Kad se kaže Hercegovina, to sad postaje sinonim nekako za Hrvate, kao da nema ni Srba, ni Bošnjaka, što je tragično samo po sebi,
Isto tako se pokušava prikazati da u Bosni nema Hrvata, da je Bosna sva nekako bošnjačka. Ignorira se postojanje RS-a i tog dijela teritorija. To nije Bosna, to je RS. To je kao ne mjesto u teoriji bi se reklo. To je zanimljivo, pa se Senad Hadži Fejzović iščuđava kad negdje tamo na nekom seoskom vašaru Hrvati u šatori pjevaju lokalne pjesme, Hrvati izjašnjavaju se kao Bosanci kroz pjesmu, kroz tu liriku. Pa se on ne može načuditi odakle sa. Eto dokle smo se doveli. Da, kao ta geografsko-identitetska odrednica Bosanca je rezervirana za Bošnjake, a Hercegovca rezervirana za Hrvate. Ne samo za Bošnjake, nego kako sad to ide po onom potpuno sumanutom konceptu Bosanac i Hercegovac. Sad, problem s takvim konceptom ovdje je potpuno zamućen, jel? Da ne ulazimo sad u sve dimenzije. Ali kako pobogu objasniti da u Stuttgartu, gdje smo imali zabranu govora Josipu Juratoviću, a svake godine je imao za obilježavanje tragedije, genocida u Srebrenici i sve ostalo, kako tamo nisu Bosanci i Hercegovci? Kako smo ovdje sad svi izmaštani građani Bosanci i Hercegovci? A kad Zrinski gostuje u Malmeu ili u Vaduzu, kako tamo nismo? Zašto se tamo psuje ustaška majka i nose zastave armije Bosne? Kako tu nismo Bosanci i Hercegovini kad je iz kvazi izmaštanog građanskog društva, kako de facto ne postoji, ljudi se odsele i žive u stvarnom građanskom društvu? Kako ih tamo pojede taj nacionalni identitet? Kako tamo kad ti dolazi prvak tvoje matične države? Ako si Bosanac i Hercegovac, što mu psuješ ustašku majku? Što ne dođeš i ne navijaš za prvaka? Sve ono... Znaš zašto ti to govore? Zato jer se simptomi, pa i bolesti na kraju krajeva i situacije u društvu najbolje vide kad su dekontekstualizirani. Kad ih izmjestiš iz Bosne i Hercegovine, tu se pokaže pravo. Kao evo sada pa se Josip Juratović čudi, ne može vjerovati šta mu se dogodilo. To se meni sve govori koliko je ova država jedan teritorij koji ne može se raspast zbog geopolitičkih ovih okolnosti koje su takve kakve jesu. Točno. Nikome ne odgovara raspad. Absolutno. Eventualno bi Srbima mogao odgovarati, međutim upitno je i to koliko bi mogao odgovarati. Zavisi s koje to je tako da i to je strane Drine bi da. Tako da egzistira taj teritorij, neki ljudi žive tu. Ja mislim da nastavili se ovako u ovome smjeru, a ne vidim nikakvu promjenu na obzoru, da samo će doći jedan trenutak i svi će poželiti laku noć Bosni i Hercegovini i više nikada je ne vidim. Neke nove države, neka nova društva će se ustrojiti. Apropo toga, jedno razmišljanje. Dakle, cijeli ovaj militarizirani diskurs najave rata, sukoba, nasilja. Mislim, Azra Zornić prijeti ne balkanskim ratovima, nego da će Europa gorjeti zbog izmjene izbornog zakona. Zbog izbijanja 2 bošnjačka predstavnika u hrvatskom klubu. To je sunovrat pameti, ali je tako. I prijeti se općim europskim sukobom. A šta bi se de facto dogodilo? Da sutra izbije sukob. Doslovno cijela država bi se ispraznila. Yeah. Ljudi bi jednostavno pobjegli. Yeah. Svela bi se doslovno, to možda malo groteskno zvuči, na paintball. Paintball ovih klika koje su stvarno uvjerene da je to ipak njihov teritorij. Stavili bi različite insignije da se raspoznaju, da ne pucaju jedni u druge. Eto, još na što bi to jedno ludilo, recimo Izetbegović je glavni nositelj te priče, on isto govorila bi Evropa, Azra Zornić koja je niko i ništa, mi znamo joj ime i evo spominjemo je i ovdje, ali žena je zapravo niko i ništa. Ona priča o takvim stvarima, dobija pozornost na svim sarajevskim televizijama s tom pričom. Znači, Bosna i Hercegovina s kim graniči? Pa šta ti ljudi misle? Šta ti ljudi misle? Nek izbije sukob, ne do Bog, ali nek izbije. Nek napuste Bosnu i Hercegovinu i Srbiji i Hrvati.
Pa gdje će je napustiti? Napustit će je u Srbiju i Hrvatsku. I šta će onda raditi? Šta će onda raditi Srbije i Hrvatske, kužiš? Koje su to maloumne priče, maloumni snovi? Tako, to je potpuno infantilno i vrlo diskutabilno. U kojem smislu? U trenutku da smo mi zrelo društvo, u sva 3 nacionalna segmenta, i da imaš aktera koji ti u izbornoj kampanji ili predizbornoj kampanji natruhne mogućnost izbijanja sukoba, dakle, zagađuje ti javnu sferu, da ga odmah isključuješ, da ga nikad više niti jedan medij kao takvoga ne poziva, da ljudi apsolutno ga cancel, ne želim uopće glasati za takve tipove. Ali u čemu je stvar? Narod koji je toliko propatio, govorimo o Bošnjacima, koji ima glavni grad koji je bio u okruženju, koji ima toliko tragedija koja sukus je najveći u Srebrenici. Dakle, tolike memorabilije, toliko žrtava, toliko udovica, siročadi, ratnih veterana, invalida. I da se usudiš takvom jednom ispaćenom narodu servirati takve infantilne budalaštine. A sad jedna stvar s kojoj se, jedina s kojoj se ne bi složio s tobom. Meni je ti, poput Azre Zonić, puno zanimljivija i od Bakira, i od Bečirovića, i od Komšića. Jer mi je ona simptom da jedna fina žena, ugledna bakica, ili što, ispričavam se da se ne uvrijedi, da ima onakvu vrstu rezoniranja, gdje u svojim Twitter objavama govori o UZP-ovcima, o fašistima, o nositeljima nekakvih kvislinških vrijednosti ili čega sve ne. To mi je simptom. Dakle, ako se na takvu gospođu lijepi taj diskurs, onda imamo problem. Da. Gdje ovo sve vodi? Onako da u tom stilu Azre Zornić. Gdje ovo Dražene sve vodi? Ovako, gdje vodi? Ne vodi u dobro. Ja nisam neki sad veliki pesimist. Ono što mene iskreno brine s ove nekakve šire perspektive je vezivanje Bosne i Hercegovine. Dakle, države koja je moja, koja je tvoja, koliko i od Azre Zornić. Vezivanje za 2 autokratska režima kakav je turski i ruski. Mene to iskreno brine. Ta vrsta poltronstva, podaništva, 2 velikih političkih centara za 2 imperijalne sile, ne hvala. Da. I bojim se pasivnosti Zapada, odnosno prije svega Evropske unije, tromosti i potpunog neshvaćanja situacije. Vidio si ovu Erdoganov govor negdje u prostorijama islamske zajednice. To je to. Ono je stvarno, ono ledi krv u žilama. Ono ledi, onakve poruke, onakvi govori, ono ledi krv u žilama. Bojim se, bude li Evropska unija i Zapad oklijevao, da će postati prekasno. Da će toliko veze biti tijesno, institucionalno, ne samo personalno. Na stranu amaneti i te budalaštine, nego institucionalno. Škole, džamije, vrtići, studenti, razmjena, obavještajni, biznisi, postoci, dionice, kad toliko bude isprepleteno. Sad je Rusija na ledu, ali vratit će se. Bojim se da smo onda u problemu. Dakle, da mi ne bi bili nekakva vrsta kompozicije 2 imperijalnih poredaka ispostava. Dakle, malih ispostava na Balkanu i nas 3. male zajednice koja je vezana za članicu Evropske unije i NATO-a kakva je Hrvatska, ali bez iskrene želje i NATO-a i Evropske unije da nas konačno usisa. Ovo što si rekao za Evropsku uniju i njenu tromost, to možda i nije slučajno. Ako pogledamo tko je gurao promjene, odnosno dopune izbornog zakona, to su Amerika, Velika Britanija i iznenađujući Izrael. A tko je bio protiv, i to vrlo glasno protiv, to je Turska, to je Iran i to je Njemačka. Što onda nam govori Njemačka kao lider Evropske unije uz Francusku, da možda Evropska unija to ni ne radi slučajno, i što je meni stvarno zabrinjavajuće, da Njemačka je na jednoj strani, Izrael je na drugoj strani. Jel? Uvijek bi očekivao da će Njemačka stati radije uz Izrael, Britaniju i Ameriku nasuprot Tursku i Iranu. S tim
naravno, mislim, Njemačka je ozbiljna, najsnažnija država Evropske unije. Ona je, obično se smatra da velike sile, dakle velike države ne improviziraju, ne mijenjaju tako lako svoju geopolitičku viziju ili konkretna taktička djelovanja u smislu vanjske politike. A čini mi se da je, kako je sama Evropska unija, tako i Njemačka na nekakvoj prekretnici. Dakle, to je ono što se što se u košarkaškim reprezentacijama Španjolske događa smjena generacija. Oni su u nekakvoj turbulentnoj situaciji gdje imaju jednu političku konstelaciju koja je vrlo šarolika u vrlo nezgodnom geopolitičkom i geoekonomskom trenutku, a Evropska unija još nije ponovno konsolidirana, a pitanje hoće li biti. Tako da Njemačka u ovoj situaciji zauzima nekakav čudan status quo, koji se iz naše perspektive ne čini racionalan, ali vjeruj mi da je u široj geopolitičkoj... Na što tu točno možeš li malo elaborirati? Mogu. Ogroman, veliki deal, sporazum na najvišoj razini između Merkel i Erdogana, jer su Njemačku zapljusnuli 100.000 izbjeglica, pa je očito Njemačkoj državi i društvu dozlogrdilo. Turska je glavna brana dodatnom, ozbiljnom priljevu. Dakle, ona je nekakav ventil Europe, prije svega Njemačke, jer se ne doseljavaju niti u Češku, niti u Slovačku. Niti u Rumunjsku. Tako da postoji tu jedna kopča dimenzija na geopolitičkoj ravni, da nisam siguran bili zbog Bosne i Hercegovine, a kamoli zbog Hrvata u Bosni i Hercegovini. Njemačka narušila odnos sa Ankarom u ovom trenutku. Ta je kopča vrijedila i za Moskvu sve do agresije na Ukrajinu. Šta hoćeš reći, da su poravnati interes imali Njemačka, Rusija i Turska na ovom prostoru? A ako ne poravnati, imali su otprilike preklapajući interes. I ljudi zaboravljaju u trenutku potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa sve do evo nedavno. I Rusija i Amerika su imali preklapajući interes u Dejtonskoj kategoriji. To uopće nije bilo sporno. Nek se ne puca, nek se ne stvara sigurnosni problem i nek svako utječe, uvjetno rečeno, na svoje koliko može, da malo odmjeravamo snage. Da se mrvicu provociramo, ali ništa ozbiljnije. Tko danas u BiH vodi glavnu riječ? To je jako teško pitanje. To je zapravo gotovo, kako bih rekao... Ja sam uvijek mislio da su Amerikanci, ali evo sad vidim da možda čak i nisu. Ovako, u situaciji gdje bi Amerikanci procijenili da im je situacija u Bosni i Hercegovini sigurnosna ugroza, nema nikakvih dilema da bi ozbiljnije se aktivirali i pritegli one aktere koje trebaju pritegnuti da se nešto ispuni ili dogovori. To je uvijek pitanje intenziteta u smislu prioriteta vanjske politike američke. Nisam siguran da smo im toliko bitni. Iako meni se činilo da je upravo američki rezon trebao ići, pa čak i evropski. Ako imam jedno krizno žarište, ogromno, u Ukrajini, to je pedalj od Njemačke i od Evropske unije i od NATO saveza. Zašto bih riskirao još jedan potencijalni problem, rupu u geopolitičkoj koncepciji u Bosni i Hercegovini nakon izbora, a mogu to riješiti izmjenom izbornog zakona? Dvije rečenice, doslovno je ovdje problem izbornog zakona, je doslovno zapravo u jednoj rečenici koju treba promijeniti, koju je Ustavni sud izbrisao, teoretski i formalno, jel, izmjene bi se mogle biti sadržane doslovno u jednoj rečenici. I jedna rečenica Ustava. Odnosno praktički 3 epiteta. Mislim, nećemo ulaziti ni u kakve modele, mi ovdje razgovaramo o načelima, imaju ljudi zaduženi za modele, pa kad jedan prođe, onda ćemo ga analizirati. Međutim, stvari uopće nisu komplicirane sada da je to neka, ne znam, kakva problematika koju treba 10 godina da se riješi. Stvar je doslovno nekoliko napisanih novih riječi i to je to. I ja sam stvarno bio ovo očekivao kroz ove pregovore, tu je Palmer, tu je Escobar, pa non stop dolaze, vrte se, pa
veleposlanici, tako dalje. Stvarno sam bio očekivao, evo ga, napokon Amerikanci su malo nešto pogledali šta se tu događa. Pa neko rješenje ovako ili onako. Samo da prestane više ova agonija, ove neizvjesne, ove čekaonice neke. Ja ne znam šta je ova BiH u čekaonicu neku se pretvara. Sjedimo i čekamo, ništa se ne događa. Svađamo se u čekaonici. Ovako, vezano za u što se pretvaramo. Mi smo sad sebe doveli u takvu situaciju da mi jedni, druge, treće živciramo. Mi jedni, drugima, trećima idemo na živce. To je postao temeljni rezon naših međunacionalnih odnosa. Da. Dakle, sve što se događa želimo isprovocirati one druge ili one treće. Na to smo se sve, to je nekakav modus vivendi našeg društva kakvo god da je, koje demografski se crpi, koje će se manje više kao spužva iscijediti i Evropskoj uniji to ne predstavlja apsolutno nikakav problem. A ovo što kažeš za čekaonicu, pa kako bih rekao, dok stvarna mogućnost eskalacije situacije koja nije izgledna, ne postane ozbiljna kvačica agende, prije svega Amerikanaca, ali i drugih velikih sila, ostajemo čekaonice. Mene je samo strah da nemamo vremena. Strah me da nam vrijeme iscuri. Mi sa ovim našim međunacionalnim trvenjima, živciranjima pretvaramo se kako bih rekao, u biopolitički kompost. Mi nismo više društvo, mi smo nekakva biomasa ljudi koja će se ili iseliti ili ovdje ostati životariti kao nekakva egzotična vrsta. Toga me je strah. Strah me da se Bosna i Hercegovina previše zadrži u toj prokletoj geopolitičkoj ili povijesnoj čekaonici, u kojoj će s vreme ono što se ne ocali ostaće čista egzotika. Etnološki muzej koji će dolaziti znanstvenici, avanturisti, ljudi željni provoda, zabave, avanture ili znanosti, proučavanja i to će biti manje više. Vidite ovu trojicu ovdje. Pogledajte i kako se lijepo svađaju i ne mogu se očima pogledati. Već Boga pitaj koliko godina. Ali zato kad piju šerbet, rakiju, jedu urmačice, nikom ništa nabacuju, vesele se. To je ta biopolitička masa, mislim. Nije da nismo i prije bili to. Strah me da se ponovno u to ne pretvorimo. Ajde idemo na kraju pokušati zaključiti nekim rješenjem. Ipak, svi mi znamo gdje živimo, ljudi koji ovu gledaju, nisu naivni, znaju ljudi sve, razumiju. Međutim, i dalje, tako je kako je, živimo tu gdje živimo, domovina i moja, i tvoja, i od Bajkre Izetbegovića, i od Milorada Dodika, i od Azre Zornić. Tako je, i od Azre Zornić, i mi smo osuđeni tu živjeti. Ako želimo sebi dobro, a svi žele, to je u genima, u DNA je ugrađeno, svak želi sebi dobro, Bože dragi, naravno. Jasno. Ako želimo sebi dobro, a želimo, dakle moramo nešto učiniti, moramo izaći iz ovog stanja. Ja mislim da prvi korak treba biti naše unutarnje međusobno priznanje. Bosna i Hercegovina ima međunarodno priznanje, ali mi koji stanujemo unutra se međusobno ne priznajemo i jedni drugima oduzimamo pravo na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to prvo nešto, rezolucija Državnog doma naroda, 3 kluba konsenzusom. 3 nacionalna kluba konsenzusom da kažu u Bosni i Hercegovini žive 3 konstitutivna naroda. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, manjine i ostali građani, bla, 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 bla. Jednostavno da se priznamo, da vidimo tko je za, a tko je protiv toga. Slažem se. Ovako, to je odlična ideja. Znači, ajmo se raskusurati, da tako kažem. I ovo je prvi korak. Da se stvori nekakav, koliko god bio minimalan, preklopni zajednički okvir državnosti. Iz njega politički sustav. On se uvijek gradi na načelnim stvarima. Ako postoji tamo nekakvo prokleto načelo konstitutivnosti, da vidimo što ono operativno znači. Onda izmjena izbornog zakona, ovo što kažeš 2 rečenice, stvar pravnika. Ne treba Čović, Bakir i Dodik sjedat i razgovarati o tome, nego sjednu 3 pravnika koja usklade te 2 rečenice na temelju zajedničkog načelnog stava.
Tako se gradi društvo, tako se gradi država. To podrazumijeva na političkoj razini nekakvu vrstu priznavanja političke važnosti naših nacionalnih razlika. Jer većinska zajednica nema ništa protiv da tu postoje neki Hrvati katolici, ali bez političkog subjektiviteta. Ne može jedno bez drugog. Nama treba i društveno, da tako kažem, kulturološki pluralizam, ali on mora biti prepoznat i ugrađen i u političku sferu. Onda su stvari izmjena izbornog zakona proforme stvari. I u svemu tome uvijek mora biti iskreno, jer čini mi se da bez toga ne ide, iskreno otvorena vrata Brisela. Pa makar mi bili pridružena član, makar mi bili imperijalni, zavisni teritoriji Evropske unije. Bez toga mi nemamo apsolutno nikakve šanse. Kad ljudi na svojoj koži osjete da su priznati, prepoznati kao Hrvati, kao Bošnjaci, kao Romi, što god, i da imaju mehanizme da tu priznanje kolektivnog identiteta ugrade u konstelaciju politike, dakle da su politički faktor, a da s druge strane imaju otvorene ruke i osjete blagodati javnih politika, pregovaranja, sve ono što Evropska unija i sad i dan danas nudi, to je onda nekakva vizija budućnosti Bosne i Hercegovine. Bez ta dva elementa, slažem se s tobom, mi smo osuđeni da postanemo muzeološki jer u suprotnom može biti bilo kakav izborni zakon, naši problemi će ostati isti, mi ništa nećemo riješiti. Ok, jedan mandat bit će izabrani politički predstavnici legitimni, sljedeći mandat čekate ista priča. Točno, mislim, dok god imate situaciju koju vam, pazite, ugledni ljudi, veleposlanica Bosne i Hercegovine iz Češke poručuje kako je napisala, o ustašojnim UZP-ovcima s Kamenjara, gdje vam ugledni novinar, dopisnik iz SAD-a govori o Hercegovcima, odnosno srpskim i hrvatskim biračima koji vonjaju na bijeli luk i na rakiju. Dok vam ugledna operna pjevačica govori o ustašojnim elementima, o gangi s Kamenjara i nazadnim ljudima. Možete imati najsavršeniji izborni zakon. To nisu botovi. To nisu nepoznati ljudi. To su ugledni članovi koji obnašaju određene javne funkcije. Zato su obje dimenzije bitne. Izborni zakon treba samo odražavati ovu društvenu dinamiku koja je sad katastrofalna. Tako, znaš, kad se postave stvari, evo ovo sad zadnje što se govorio, stvarno to izgleda sumorno. I onda mi neprestano jedna te ista misao dolazi na pamet kad takve stvari vidim. Ova zemlja je stvarno puna zlobnih, zločestih ljudi, prilično priglupih, jednostavne stvari da ne mogu shvatiti i su nekako napunjeni zločom. Evo ti ko živi ovdje. Aha. A ovako, ja ne znam. Ja nisam baš u ovom antropološkom smislu neki pretjerani optimist. Nisam ja to svoj osjećaj. Ja, jasno. A meni se čini da su ljudi oblikovani pod utjecajem političke i medijske scene. Dakle, najbolji primjer je Republika Srpska. U trenutku kad politička elita kaže mi jesmo za NATO, usporedi postotke građana koji su u tom trenutku bili za NATO. U trenutku kad se povuče ručno i kaže nije, mi nismo više, drastično opada. Dakle, javnost, birači, ljudi slijede te obrazce medijske i političke sfere. Tako da, kad se ona rastereti, po meni su to spojene posude. Mislim i da će biti manje prepiljeni stijegova sa hrvatskom zastavom, da se neće iscrtavati. S bilo čijom na kraju krajeva. Ali kad smo došli u situaciju gdje postaje omiljeni nacionalni sport, šarat hrvatske, odnosno katoličke bogomolje, palit hrvatske zastave hrvatskog naroda, nema tu blagoslova i nema tu države kakvom god je zamišljali. Misliš li da će nakon izbora išta biti drugačije? Imamo li zapravo pravo nadati se da će nešto bilo šta, pa makar na nekoj županijskoj razini, nešto biti drugačije? A ovako, gledaj, mislim, ne treba tu biti
pesimist. Obično se smatra to mediji u Sarajevu serviraju i međunarodni akteri. Promjena, uvijek se percipira nekakav opozicijski akter ili što već. Ali ne nužno, mislim. Pogledaj situaciju u gradu Mostaru, gdje imaš aktera koji je skočio iz političke konstelacije, iz nositelja moći, obnašatelja. Tako da uz malo dobre volje, uz načelnu politiku koja se dogovori, pa se potpiše neki sporazum, pa se počne operativno provoditi, pa odjednom grad liči na grad. Mostar je najbolji primjer. Evo nam upravo Mostar, da ne završimo ovu emisiju na neki pesimističan način, jer to ne volim. Ne volim neko je sad izdržao do kraja gledajući ovaj naš razgovor i onda ostane gotovo, prijaviti se za eutanaziju. Ili ako puši zapaliti, da smiri živce. Da. Mostar je najbolji primjer. U Mostaru 2 nacionalne zajednice su se međusobno priznale i priznaju se. Točno. I uvažavaju se. Kao politički subjekti. Tako je. Imamo operacionalizirano načelo konstitutivnosti naroda koje se poštiva. Imamo činjenicu da jedni bez drugih ne mogu donijeti važne odluke na visokoj, recimo to tako, gradskoj razini. Checks and balances. Ne? A svaki ima novac koji može na nekim mikrolokacijama, ovisno ko je odakle, koji je vijećnik odakle, vezano za mikrolokacije, koji može ulagati, nikomu se tu neće. I odgovara svom biračkom korpusu. Samo biračkom korpusu, tako je. Eto primjera kako Bosna i Hercegovina treba. I to su i veleposlanici primijetili i to su govorili da Mostar treba biti primjer. Međutim, nažalost, nismo vidjeli da se ta priča primila u sarajevskoj javnosti. U Hrvatskoj jest, Hrvatima odgovara ta priča. Dakle, idemo se ljudi dogovarati. Ne, niko ni nad kim ovdje ne smije dominirati. Jasne. Idemo se pokušati dogovarati. Pa šta možemo, šta ne možemo, oko toga malo više, ali daj da ulazimo u dogovore sa željom da se dogovaramo, a ne sa željom da se ne dogovaramo i da predstavljamo kao uspjeh. Nismo se dogovorili. Vidiš kako smo pobijedili, nismo se dogovorili. To je najveća tragedija. Slažem se. Znači, ako je Mostar dugo vremena slovio kao grad slučaj, a i ruku na srce bio je, i uvijek se govorilo o mostarizaciji federacije države. Sad su se okrenula potpuno kola. Možda je spas ovoj državi u smislu i funkcionalnosti i revitalizaciji, mostarizacija cijele Bosne i Hercegovine od vrha do samoga dna. Što je najzanimljivije, glavni akteri su HDZ i SDA u Mostaru. Dakle, oni, recimo to tako, kod međunarodnih ovih faktora najomraženiji, jel? HDZ i SDA, stranke. Ali evo vidiš kako upravo te dvije stranke zapravo u Mostaru prilično solidan i fin posao rade. Točno, nose na kraju krajeva demokratsku legitimnost svojih birača, koji ne nužno nacionalnih segmenata, preklapa se, ali svojih birača koji žive, mislim. Jedna stvar je birat zastupnika u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a druga vijećnika u gradsko vijeće, jer svaki dan se i vozite i prelazite zebru, svaka rupa na koju nagazite vam ide na živce i znate ko je odgovoran za te stvari. Zato kažem, to je dobar primjer. Bosna i Hercegovina se treba mostarizirati. Za kraj si dao naslov ovoga podcasta. Dražene, hvala ti puno. Hvala na pozivu i veliki pozdrav gledatelji. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Ne zaboravite se pretplatiti na YouTube kanal podcasta Bura. Vidimo se uskoro.